likaJesu bagogo nabomkhulu sibingelele insizwa netintombi sibingelele nalabancane egameni likaJesu amen. Ngiyacela simshayele uNkulunkulu uthando egameni likaJesu. Bazalwane sithi khanza sibusiseke kakhulu liyasithobisa lelithuba leli lokuthi lelanga lelikhulu kangaka even lonke nje la eNazarene ukuthi ningasimema nathi ukuthi sitaba nehlanganyelo kanye nani kule nyanga yenu lemcoka nakangaka Nkosi sisibusise. Siyajabula kakhulu bazalwane siyathaba egameni likaJesu lithuba lesingalithatheli phasi lithuba lesingalithathi kancane Nkosi sisibusise amen. Siphize bazalwane sidumise kakhulu sibonge egameni likaJesu ukuthi labadzala ngosiyamba sathulelwa ngoba phela insha ihleli kodwa besiyocela labadzala kube nje labadzala bathi hey asothi hey praise the Lord. Ngabe kude lokuvumbukile Nkosi sisibusise kodwa sibonga ukuthi labadzala babanikete lithuba labazalwane Nkosi yangibona sekuyapita manje akusasilula kakhulu ukuthi lenzawo lena ungayiniketa noma ngabe ngibani Nkosi sisibusise. Lenzawo yevikelwa lena indzawo lemcoka Nkosi sisibusise. Ngoba timbo letikhulunywa kulenzawo leti taze takhulumeka tangabe kuleti ngito sawuvele sewulimedile Nkosi sisibusise. So siyabonga nje bazalwane ukuthi nithandaze nisathandaza Nkosi yami sivele nathi ukuthi singakhona kuvela namuhla sitawukhona kanye nani Nkosi sisibusise. Nokuthi uNkulunkulu aniphe umoya lovumako njengoba labadzala ukuthi Nkosi yami singaba khona sitawuba nehlanganyelo nani egameni likaJesu amen. Siyabonga kakhulu bazalwane bonke bazalwane labasebenzisekile bahlangana ngokuthi asihlelele inkonzo ibe impumelelo. Siyabonga kakhulu la ufaka khona sandla ukuthi usifake ngendlela usifake ngayo Nkosi sisibusise. Hayi ngawucela vele bazalwane lithemba lami ukuthi Nkosi yami lo 5 minutes nje bamane Nkosi yami bavusele egameni likaJesu batawuvusela nje kancane egameni leNkosi. Bona siyasibona isikhathi Nkosi yami sona siyaxolosha Nkosi sisibusise. Kodwa nje Nkosi yami yena leyo 10 minutes utawusala ngale nasisixoloshile sitawuhamba umgama Nkosi sisibusise amen. So ngicela bazalwane bamane bethe nje ngempili kuzivusela abantu abadzala ngoba lo mzala nakacelile ukuthi ucela sekubavuselela abantu ufuna ukuthi sihloniphe Nkosi sisibusise amen. So ngiyacela ukuthi nisonzele bafowethu egameni likaJesu nabotsatsa wethu nite egameni likaJesu ukuthi awuvusela labazalwane Nkosi sisibusise. Singabakhuthaza abazalwane basasukume egameni leNkosi amen. Betanga nje egameni leNkosi amen. Praise the Lord. Hallelujah. Yathi sizwe letesulekile lapha imeshakacembe. Hallelujah. Anasonzela abazalwane nje ngebhidlanyana egameni leNkosi amen. Hallelujah. Batazivusela abazalwane njengoba Nkosi yamathulile system notho sisuka emagatsheni ngokwehlukana Nkosi sisibusise. So manje ngoba silapha nje sicelile kubantu abadzala sacela ukuthi awune bakithi njengoba shilo sisizoma bese kuvele edu kodwa sathi awekuluke sinayive somniketa isikhathi ukuthi asoma yime singeke sisho ukuthi kanganani singakabuyi kulabadzala. Sathi nasicela ke bazalwane basivumela basibusisa ngiko kwesikhonile bakhona namuhla Nkosi sisibusise. Batawuthe thula nje bazalwane ligama nesibongo egameni likaJesu basho nokuthi mhlambe basiwaphe igatsha noma libandla beluso kuphile amen. Hallelujah. Amen. Thuba sesibusele egameni likaJesu. Amen. Ngolibanakhaya zabasembusana ngebazalwane egameni hallelujah. Amen. Lokuphambi kwemazalwane naba wakasimelane lokho ukuthi isoka ebandleni leChurch of God uPastor Musimanana egameni leNkosi. Amen. Mayibonge inkosi. Amen. Siyabusela abazalwane egameni likaJesu. Amen. Siyathoba ngaphansi kwelicebo laseNazarene. Amen. Amen. Bazalwane lo phambi kwento wakhe lesibongo lisuka ebandleni lase-Global Penny Ministries ngelosweni apostoli babeshona. Hallelujah. Amen. 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 Christian Center Atkins and how this impostor Amen.
Amen. Ngibingelele bazalwane egameni likaJesu. Ngibingelele bafundisi, abafundisi nabo bonke bazalwane. Ngiwakagama ethembeni lesibongo bazalwane. Ngitanzile igama lami wasesibhofane ngimi bazalwane. Ngikhona e-Evangelical Church Gospel Sihlangene. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane egameni likaJesu. Siyabathethulile labazalwane kusemsesibusise amen. At least bazalwane senibonile ukuthi ngihayibela nalo manje sothula isihlobo sakhe lapha kusemsesibusise. So ubonile ukuthi awukwenze lapha ubuhlobo sevele banzima kusemsesibusise amen. Siyabonga kakhulu bazalwane kuhle kakhulu ukuthi umvulo omusha atehlukanisele uNkulunkulu esukwini ebisha bakhe. Ngoba siphila emalangeni lakhona egameni likaJesu kukunenge ukuphithithela nje empilweni. Bayingcosana labo laba tehlukanisele ukuthi bakhona uNkulunkulu kusemsesibusise. So siyabonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane ngoba egameni likaJesu nasikhuluma ngebantu labasha sikhuluma ngebantu labangumliba lwayemini. Sikhuluma ngalekusasa lalelive, sikhuluma ngalekusasa ngisho nasehlelweni lakhe nje uNkulunkulu. Ukhanza ukuthi abantu labasha basenhlitweni yakhe kusemsesibusise. So siyabonga kakhulu ukuthi sibe nabantu labasha labadikhonela uNkulunkulu kusemsesibusise amen. Ukuthi nje sibonge bazalwane kakhulu ukuthi baxelele nalena abasuke khona njengoba nje sibekile sonke nabazalwane ngibekile egameni likaJesu. Siyacela bonke abazali abasikhulula mina ke bazalwane ni ekhaya kusehlangana kusemsesibusise. Kodwa ke yokuhlala egameni likaJesu la emkhathini omhlale nembeleko egameni likaJesu. Kodwa yathiwa nomhlale nembeleko. Praise the Lord. Ngiyabonga Jesu. Egameni likaJesu ngimnenga kakhulu la kumathapha mphetse ngimnenga kakhulu imbabani kusemsesibusise. Kodwa ngakhona ngisegebeni lana nje nawuthi uyaphuma lapha khona la kamanzini la gebeni ngiphethwe naphasi kwaba bemanana egameni likaJesu eChurch of God kusemsesibusise amen. Siyabonga kakhulu bazalwane ngiyacela ukuthi sesendluselena kahle kangaka manje siyabonga kakhulu ngosiyami sijabulile nathi siyasifika sakhanza umncindi longusisi lapha sathi hey ngicela sishane ithando umncindi. Siyabona ukuthi hayi manje bishop uzokukhulisile ngoba uyabona ukuthi lokuhlala kwamanye bishop uhlafaka thimbo lapha dingena kahle kusemsesibusise amen. Bazalwane ngiyalithanda kakhulu umcilo lelo abantu ukuthi mhlambe sikhona lo ngicela kanje lo 138 la kuthiwa khona libala noJesu ngathi noma ngibita kahle kodwa nje ngiyakhumbula ukuthi hayi lelo hubo lami leli lona hubo lami leli kusemsesibusise. Mhlambe nje munye nje ngosiyami lomncane uncina kahle manje lona hey angathi unamthini omncane lona kusemsesibusise amen. Hallelujah amen. Mayibonge inkosi. Hayi system note ufuna ngikhumbule system note kuthumbuthata lomncane kusemsesibusise. Sitawubona sekuthata kanjani. Hallelujah. Ngiyaqala ngikuzele bazalwane 138 or 148. Oh praise the Lord. Libala noJesu. Amen. Sikhulele nje kancane. Libala noJesu.
Hallelujah. Praise the Lord. Mayibonge inkosi. Siyabonga kakhulu bazalwane, ngiyacela ukuthi sesifunze namagama nesiphiwe wona encwadini yaPetro yokuqala sesihloko sesibili livesi lemfica inkosi emsesibusisi. Sabe sesifunza naHezekiya egameni likaJesu ngakhona kusifundela khona egameni likaJesu sitawubuka khona nje livesi litabalinye nje kuphela inkosi emsesibusisi. Amen. Oh, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Mayibonge inkosi. Amen. Hallelujah. Sitawufunza nje amavesi amabili bese sesiyakhuleka inkosi emsesibusisi. Bese sesiyakhuleka. Hallelujah. Nakabonga Jesu. Ngiyacela ukuthi ke egameni likaJesu lakhe Hezekiya sitawufunza khona ku chapter number 16 egameni likaJesu sitawufunza khona verse number 18 kuphela. 18 kuphela. Ngicela ukuthi sifunze ngale uPetro yokuqala egameni likaJesu before sifunze ngale kuHezekiya 2 verse number 9. Petro chapter number 2 so verse number 9. Hallelujah. Kodwa nine Nibeluhlanga nibe lolukhethiwe. nibapristi bebukhosi Asothi nibapristi. Asothi nibapristi. Bapristi bebukhosi. Oh, hallelujah. nisive lesingcwele Laba priesti ke laba bayachazwa ukuthiwa sive lesingcwele. nibantu baNkulunkulu labakhethelwe ukumemetela imisebenzi lemihle yaNkulunkulu. Bantu laba baNkulunkulu labakhethelwe ukumemetela imisebenzi lemihle yaNkulunkulu ngosemsesibusisi. Amen. Makabonga Jesu. Amen. Bazalwane siyabonga kakhulu sivile ukuthi lesisolo sicubulo solokuqala inyanga abantu labasha solokubuka sona ngosemsesibusisi. So nathi bazalwane siyabonga ukuthola lethuba ukuthi singakhona egameni likaJesu kutsinza khona la kulesicubulo sona lesiphiwe sona egameni likaJesu sithole mhlambe umcondo waNkulunkulu ngawo. Mhlambe bazalwane ngegameni likaJesu ngenxa isikhathi sami ngawukhetha nje ukukhuluma ngakunye. Ngicela ukubona leqongo lakho mphristi wami lokhona uphuphola kahle isikhathi ngosemsesibusisi. Amen. Lokhona uphuphola kahle isikhathi. Amen. Hallelujah. Baba mkhwanazi lapha ushito lokuthi siphuma nga3 la khaya. So ngiyasibona isikhathi sami sayisebenza. Praise the Lord. So siyabonga kakhulu mlomzala ushito ukuthi ayicha. Ngodzana unebe nje ema-hour amancane abe mathathu ngosemsesibusisi. Praise the Lord. So sesitawunisele njalo ngosemsesibusisi. Amen. So bazalwane la sifunza khona ngifisa ukuthi ngikhulume ngale ngcenyana lethi nibapristi bebukhosi ngosemsesibusisi. Nibapristi bebukhosi. Lobu pristi bazalwane mhlawumbe inzaba yobupristi nasingayiqala ngasemuvanyana siyathi ukuthi eTestamenteni lenzala egameni likaJesu bekade kunelisendo belikade libheke ukuthi lelisendo kube ngilo bapristi. Bekungabi nje umpristi noma ngabe ngubani. Boba ngumpristi ngebelitalo asesingebelitalo. Bebhekekile ukuthi egameni likaJesu nangabe sothi udelwe ngakolo lusemvo lolu egameni likaJesu ukuthi nguwe lolungele ukuthi ungathinta indzaba letiphaselele lethembele. Bethi ngathintwa noma ngabe ngubani. So lapha ke ezweni sakaIsraeli letinsendo setitonke njengoba sathi emadodana aJakobe seka-onke bekaze ang-12. Labo amadodana lang-12 lenye yawo bekaze umLevi. Lo Levi ke nguye la khona kwaphuma khona egameni likaJesu ngo-Aaron ngibo labo bebekaze banake tindzaba tebupristi. Makabonga Jesu. Bethi khona letinye tinsendo nato betijume ngaletinye tinto. Njengoba sathi nje bekunelisendo lwaJuda bekade Juda ajume ngendumiso. Njengoba sathi bekade kunelisendo lwakaBenjamini lusendo lwakaBenjamini belijume ngokuthi lunebantu labangemanqele kuthiwa bebathi nabantu abushoki babo bebangageshi lutho. Bebajumile ngokuthi abageshi maBenjamini la. Labanye futhi egameni likaJesu lusendo lwakaIsaka nalo bekade bejumile ngokuthi bantu bebakade baqondisisa tikhathi.
Kuzobe bakhe ukuthi Israel kufanele ukuthi endeni because they understood the times. Ngingabala mbale egameni kaJesu kodwa la sifundza khona egameni kaJesu kufuna ukuthi siqhathanise lobupristi lobubili ngobe lobupristi baseTestament lenzala behlukile kunalobupristi baseTestament elisha. Oh, praise the Lord. Sidawubukusana ngokuthi usokuthini kuba ngumpristi wobukhosi. Oh, praise the Lord. Makabonga Jesu. Lama gama lawa egameni kaJesu akhulunywa kubazalwane lebe bakaze basakadekile ngenxa yedihlupheko inkosi emsesibusise ngoba ibandla laqala belikaze lihluswa inkosi emsesibusise bengasilula nje indzaba yaJesu sesiphambene letikhathi manje nyalo sayibukakala ngathi lula lendzaba yaJesu makabonga uKristu kanti ike yahlushekelwa lendzaba yebambelanze kaJesu bakhona laba abashiya emakhaya laba nje lababhalela ngoPetro lapha bebasakadekile kuzwala bayibe bakaze baseGalatia laba bekaze baseKappadocia egameni kaJesu bebasakadekile netifundza tonke babhaqile ngale ndzaba yesivume sokuthi babalanze besiphambano. Amen. Nakabonga Kristu. So ubhala ngamagama ekuba khuthata uthi ngibhalela nine lentihambi. He's writing to the pilgrims. He says, I am writing to you, dear pilgrims. Lankona kona lansakatela kona netifundza tonke egameni kaJesu uyabakhumbuta lokuthi asababhalela ubapha imave nguthatho ufuna bakhumbuta ukuthi noma ngabe nisakadekile egameni kaJesu ningakhona khona kodwa ufuna bakhumbuta ukuthi noma nikhona khona lahleke khona kodwa tikhumbuleni ukuthi nibobani nikahle kahle manje uKristu Jesu. Amen. So ngifuna kamile ngokuthi sinakalohlangothi lobupriest. Makabonga Kristu. Makabonga Jesu. Makabonga Jesu. So uthi ke kodwa nine lamagama ayaqaqisa lalathi kodwa nine ayashengisa ukuthi sinemsebenzi wokuyophenya ngemuva kuze bekaze kuthiwani. Kuze kufikwe kulamagama lathi kodwa nine Nkosi emsesibusise. Makabonga Kristu. Namo mfuzela nje mpristi mfunze nje la ngehla egameni kaJesu umfunzele verse number 7 egameni kaJesu sabe sesihla kahle Nkosi emsesibusise. Verse number 7 khona la Petro wesibili sesiqala sehluko sesibili verse number 7. Yes. Ngakho ke kini lenikholwako liligugu. Yebo khulunywa ngaleliche. Kodwa kulabo labangakholwa umbhalo uthi kodwa kulabo labangakholwa umbhalo uthi lelitshe lelaliwa bakhe seliguquke labalitshe lekusimisa kodwa kulenye indzawo uthi lelitshe liyawubakhuba bantfu lidvala lekubawisa nembala bayakhutshwa labo labangalilaleli livi. Nembala bayakhutshwa labo labangalilaleli livi. Bese kuthiwa ke kodwa nine. Oh my God. Makabonga Jesu. Siyakhumbula indzaba yaPetro ukuthi ngaleli langa bathi bahamba bedlula egameni kaJesu kule indzawo lokuthiwa iCaesarea Philippi. Kuthiwa Jesu wafika wababuda labafunzi bakhe wathi kodwa naniva la ngephandle bantu bathi ngembala. Kuzwa bevakala bathi basubmita ukuthi hayi labanye bathi hayi lona umprofeti Jeremiah egameni kaJesu lona egameni kaJesu uElijah egameni kaJesu wasisoyaguqukela kubo wathi kodwa nini nithi ngembala. Ngilapho na Petro athi wena umKristu indvodzana yaNkulunkulu ophilayo abesathi Jesu ethi waleli jwala ngidawulakha amandla lami nemabandla nemasango ekufa neHades ngeke lebandla azalele njani alehlule waseke sawuthi Jesu kuPetro wena asakabi uPetro lapho bekasakuSimon wathi wena ke so Petro legama lelithi Petro lisho lithi asosilithi noma lidvala asosilivala kwathi Petro uyakonza lokuthi nasabhala la ngobe legama labithwa ngalo sobitha nalabazalwane uthi nani wotani libe ngemanje ewakhandle ngosi lo sokuthi ngosemsebenzini wekwakhe sothi wekwakhe
la ekwakhelwayo yakha ngani ayakhi ngemali kodwa yakha ngemanje enguthola manje wotani nini nibe ngemanje ekwakha nemdimosi makabonga Jesu makabonga Kristu makabonga Jesu ngale magama waqonza phethe ukuthi lenzaba yembalitshe yawonke losakholiwe everyone who is born again becomes a stone to build the Lord's house ubalishe asokusela litshe lisecela umuntu uzodwa bawathi ukuthi ulitshe oh praise the Lord asothi ulitshele kwakhe asothi ulitshele kwakhe asothi inkosi semsebenzini asothi inkosi nemsebenzi wena iyakha woda udokhiwa uzube litshe lamanje ke nawufunza lo mlando kuthiwa lamanje ekwakhe ethebelini abebantu aqoqwe enzabeni ngoba bekufuneka ukuthi nasekwakhiwa lathebelini kube bede umsindo uzobe kude umsindo welishizolo loyosando ngoba bekaqodwa lamanje lenzabeni bese sifika lapha sibona njani seliyakhatheka makabonga Jesu lenzaba yekwakha being a useful stone is a very important thing because in the local church akufuni ukuthi ube member ufuna ukuthi ube litshe utowakha kufuna thina umuntu ukuthi wena wakha ngakuphi sokungangingidi wantu uzayo ngitshe lapha ntwakha awungeni lamnyango kwathi ukuthi waba khona esontweni umuntu nje welisondo kodwa kude nakakha khona inkosi ayikhona kwakha ngawe kunamathuba inqumbi ukuthi inkosi ngakha ngawe egameni kaJesu manje namathuba nakhona esontweni kodwa ubhureke wena uthi awu mina sesikude ngokwendaka esontweni ngiya nje phela vele ubona ukuthi leli remember la silichi akusilitshe lelitshe liyalungiswa system no asothi liyalungiswa before you can be useful in the house of the Lord you must be prepared ngoba lamanje lokuthi alungiswe priest kungobe laba letingwedi tewakhana ethembelini bethathu ukuthi kulesikhala lesisele manje kuzikeka litshe lelithe kangaka leli size lengaka so bekufuna ukuthi laba ababadako lena ba make sure ukuthi balungisa lelithe noma ngabe linemakona kodwa ufuna mgcine enkonzini ngoba ufuna usiye wakhe sinenkinga namhla ngobe kunalabanye abantu bathi nase ngoba kunabantu labasabanyalo bathanza lokwakha bathi abathanza ukwakhiwa bathanza abayithanzi lenzaba bafana nalenzoza lithiwa mlothi yani ngethotshuka kokuthiwa yathi ngelosi la imkhokha lothi imkhokha eSodoma yathi baleka bethi isabene wathi yena ngicela imali enyana ledolobha lethutana uqoshelwe insabeni lokukhetha idolobha ngoba phela inzaba vele inzabe kwakhiwa bane manje labathanza idolobha nasesonweni they love the city kanti vele lebethanza amadolobha yalothi yinto yakhe walithanza le dolobha nakathi kwaAbraham ukuthi khetha ndoda ukuthi uhamba kwakuphi ukuthi wakhetha ngasedolobheni kanti abantu kusuye eSodoma naseGomora ngoba inzaba ledolobha ufuna ukuthi uyibaleke xa phela ukuthanza idolobha thanza thimba khona nje abantu ababona ukuthi yini ngathi wakhela ngaseSodoma ngale ndlela thanza abantu uyingoda umlomo omusha lothanza thina umlomo omusha lo thanza lisi uyingoda ngoba khona la zingene kubhaqele eSodoma nana Gomora khona la zingene so sinenkinga ngompriest ngobe labantu labasabanyalo bayamthanza lokutowakha kodwa bancane labafuna kwakhiwa nawuthi ukhalisa ishizolo sojubile ufuna linye lisona kazi besabona ukuthi ngeke ulunge kwakha ngalendlela losengiyo usathi ngakwakhiwa ngoba kufuna ukuthi ungathatheli lekushawa kutoba la pulpit ufuna ukuthi uvume lesi sikhathi uzawuzona into bantu abadzala lapho bomake bakubitele eceleni emva kwenkonzo bathi mfana siyayithatha ishisana yakho chubeka mfana mkhuthathele kodwa ubochaphela mfana akushiwo kanje lapho labadzala damba sekatshela labanye angisakuyilela sona akaze bakubitele eceleni kanje oh praise the Lord lo muntu ufuna wakha kodwa akafuni kwakhiwa ufuna lo muntu ufitha kule plan kaNkulunkulu kodwa akafuni lo paid and prepared for service because when it comes to service you must be prepared funa wakhiwe wesisikhathi uNkulunkulu yakho umfundisi lothetha
ungasuki uyamfundisa ongathi uthulile wena le ndlela lo hlobo lolutshelo ngilo alimfuni uthulile lifuna la ngothatha funa lo lesandla esiqinile. Praise the Lord. So sesibona labasha bandize na onke amasonto bayabaleka ngoba bafuna bakhipha. Mayibonge Inkosi. Nawuzomhlalisa phasi umlomusa uyambonisa hey mfosana akundiwe kanje nakugishinywa kanje. Hambile akasekho. Udaba sekabikela makamfundisa so bathi uyalandzelela makamfundisa umfana nami uyathokozela semafilimu babili alandzelana so washona sisi. Akude nje lokunganani bakhe. Asothi kude lokunganani. Praise the Lord. Bayathuba abantu labasabanyalo bayathuba ngeke size sibe ne-genuine structure ngeke size sibe nema-useful stones in the house. Utawufika abathembu ufuna wakha ngawe akhanze ukuthi awuzange utinikete esikhathi sekwakhile. Abathi ufuna ukukhancelisa kubeke awubekeke. Hey, ilikhulu phela leyo ngameli itshele lakhiwe. Ngoba wonke la ukhona khona uhluphe. Kunebantu nje noma babeka kuphi ushintsha indzawo akasithi ngobe bahlupha noma ungababeka kuphi ngoba inkinga ayikho kule indzawo inkinga kuba bakhe. Hawu akhulunywa kanjena sisi. Khulunywa kanjani? Oh, praise the Lord. My boy knows. Hawu sisi umfana akahamba kanjena. Uhamba kanjani? Oh, praise the Lord. Ngoba phela sesinalabo sisilaba bese singabaconzi kahle. Nalama brother labasaconzakala kahle. Ubathi uyabuka la umlabasha basebeyamana ngale ndlela kutophuma yini lapha. Uthi sawukhona kwakha. Sawakha njani asekusonzelo ekanje. Azothi Inkosi semsebenzini yokwakha. Azothi Inkosi semsebenzini yokwakha. Inkosi ifuna kwakha ngawe kodwa ingakaqali kwakha ngawe ifuna kwakha wena. Bamba bakayifaletsa ingakaqali kwakha ngawe ifuna kwakha abani ungajali kutawuphitsitele pulpit ungakakhi ungajali kuphitsitela egameni likaJesu netindzawo nemisebenzi yelisonto kodwa ungakakhiwa kuthathe uwena kube mqoka kulungiswa before ube sibusiso. Amen. Oh, praise the Lord. Makabonga Jesu. Makabonga Kristu. So kuthiwa-ke egameni likaJesu la kulendlu uNkulunkulu uyakha lamatshe lakha ngawo wakha ngani kuthiwa wotani umuntu wakhe kuze kube yindlu yenkosi. Kuthiwa-ke sekhuluma ngale litshe leli belikaze limcoka lapha ekwakhiweni ngoba kunaleli litshe belikaze liniketa lendlu ibalance belikaze liniketa lendlu kuqina kwayo kuthiwa bekulitshe legugu Inkosi emsesibusisi kuthiwa belibitwa kuthiwa yi-chief cornerstone ngilo leli litshe leli labe sesokhuluma ngalo ukuthi egameni wotani into wakhiwa nibe ngematshe kodwa kuthiwa egameni likaJesu ngoba nayo lenkosi lelibita nayo ilitshe kuthiwa litshe lelo bakhe bazalwe umsebenzi. Mayibonge Inkosi. Kanti limiswa uNkulunkulu lelitshe ukuthi tawusimisa lendlu Inkosi emsesibusisi lokho sokuthi onke manje abhekekile akhelwa kulelitshe leli chief cornerstone. La manje latangwa yindlu yenkosi akandisi noma ngabe nguphi anephethi la ithatha khona uthi ukonze kahle ufithe kahle naMjesu asosinaMjesu nguye lelitshe yokusimisa lendlu kuthiwa labanye balala lelitshe asosilabanye balala wahlabela umtimanza wathi balenqaba lelitshe awulisisekelo inguKristu balenqaba lelitshe awulisisekelo inguKristu. Oh, praise the Lord. Kuthiwa bathi labaka-Israyeli labakha kuthiwa ngobe lena nakwakhiwa bekaze lelingcweti umpriest bekaze dilibuke lelitshe naselifikile dilibuke disinathi diyalibuka dithi no rejected ngeke lifithe kuthiwa lelitshe linjesu nalo lasinalifika kuthiwa bafika balibuka lelitshe basina balibuka ngetikalita kwazi it can't fit reject basa balikhweshisa lelitshe kuthiwa kanti abathi ukuthi bakhoshisa lelitshe lelikhezo ezulwini balibeka eceleni kanti ezulwini limisiwe kuthiwa lelitshe
labanye nokulala kwabo egameni lika Jesu lelishe egameni lika Jesu kuthiwa labanye lafika la khona selibakhuba inkosi esesibusisa makabonga Kristu because lelishe balali. Oh, praise the Lord. Sekuthiwa ke kodwa niba Kristu nibehlanga lolikhethiwe niba Kristu bemkhosi. Dinizathu ke tindvo lemfisa ukuthi sinake ngabaPriest bese siyathandaza. Dinizathu nje phela lokuthi kusho ukuthini kuba ngumpriest nobukhosi. Makabonga Kristu. Lo bupriest lapha buyakhazwa buchaziwe. Kuthiwa umhlanga lolikhethiwe. Lapha kuba Israyeli boba ngumpriest ngelitalo. Ngoba ukuthi udelwe ngebonisemvo. Lokalele. Kodwa nyalo eTestamente lelisha indlela longena ngayo kuPristini ichaziwe khona la. Ngifundise lesehlo seqala verse number 18. Sitobona ukuthi ungena njani la emeni ngumpriest womkhosi. Praise the Lord. Njengoba ungena ngelitalo ngale. Nama lapha nakhona kunelitalo manje lomtalo lokhona lohlukile. Makabonga Jesu. Lwende njalo lotalo. Lohlukile. Mayibonga inkosi. Ngifundisele ke verse number 23. Ungasabi usaqala lethu ngifundisele nje verse number 23 phela. Yes. 1 verse number 23. Phela senidelwe kabusha Phela senidelwe kabusha ngelivi laNkulunkulu. nidelwe kabusha ngani? Asesithi ngelivi. Oh, praise the Lord. Yes. Lelingabhubhi Kodwa leliphila phakathi. kodwa liphila phakathi. Sekubuka ke yonke lenkulumo ikhuluma lebabula batele. Na uqhubeka nje nalesehluko konke nokulandzelako kuqonziswa kubantu abatele. Na kuthiwa nje lapha verse eqala ngakho ke lahlani wonke manga nebuqili bonke nekutendisa kukhulunywa nebabula batele. Makabonga Jesu. Kuthiwa nitelwe nine aningadalwa kwenyama ngokuthi nitelwe kulelisembo lokaleve kodwa nitelwe ngelivi nasasingelivi la nkulunkulu lengabhubhi. Ngilo ke egameni likaJesu lelivi egameni likaJesu lelimbewu yakamoya egameni likaJesu lefuna ukusihlanyelo lampilweni yakho kuze usutalwe kabusha. Awubi ngumpriest wobukhosi ungakatalwa. Asesingokatala. Iqala litalweni. Hayi ngetihlelo tasesombeni. Awuqali ngobona ihlelo tasesombeni. Uyatalwa. Ngoba kunemama lesebaphishana ngetihlelo kodwa nawe usiyabahlola watalwa elizibani. Utawubona nasekhanzo ukuthi ngasakatalwa kahle. Ngoba lethimba lesilakuthotha number 2 verse number 1. Dichaza abantu lesebatela ukuthi njengoba senitelwe saleni lahla. Lamandla kulahla lakutalweni. Asosala litalweni. Mfuzele uPriest ke bese number 2 verse number 1. Egameni likaJesu. Kuthiwa lahlalini. Ngakho ke lahlani bonke bubi nebuqili nekutentisa nemona nako konke kuhlelo lamandla kulahla atholakala la ntalweni. Wageja ntalo wajaka uyawuzama kulahla buqili nemona utawusokola. Kumbe abantu abasokola basekhatha sombeni wayibona lento ukuthi buqili lokugama lakho. Kodwa kuqhubeka nabo ngalo ukuthi ude manje uyeka la buqili akatalwanga. Asosa katalwanga. Awasakatalwa lo. Thamba lendlela khuluma ngayo ukuthi ingase sibana basakatala. Hawu wena sisho ukuthi awubona ukuthi labantu lolimi lwakho ukuthi vele uyalimata nje. Kwanza manje bakhweshila basasonzela. Ngaloko ukuthi kunemuntu losekhatha sombeni lesikhathi sezoze ngabhalane senguyelo sekuze usihlalo kodwa usihlalo longasakatala. Ngoba ke ngabafana navigate sombeni egameni likaJesu base bafika etitulo lesetulo kodwa ezulwini abatiwe abatana. Kodwa Nazarene siyathi ukuthi unachopesi kodwa ezulwini awatiwa ngokuthi kwatalwa ningizibani. Yebo sawusokola athi umfundisi abhekele athi makamfundisi abhekele phansi umuntu lokatalwa athi sibhekelena kodwa nje uzubale kahle mfundisi. Asothi uzubale kahle. Phansi umfundisi asebenza ngamathemba ngoba kuthi umfundisi lo wasebenza kalula asebenza lo ngakatala. Lamandla vele ekuthana hlethoko letinto ngeke abe nawo. Wathathe ngoba katalwa. Bendeka wakhula nje ukuthi anti wakhe la esombeni wakhulela so awusiswakhulela sombeni
uthatha into ukuthi inqubo tala somela emahubo noma ungamnika lipho ukuthi awuhlabele 138 utavela hlabela awuhlabele 122 awuhlabele 116 oh praise the Lord wathonga lamaqulo kodwa azange tala yini uthomanga naso usonzele sothi sesiyaphila uthi uyasonzela uve lo lwimo ngendlela la sakhuluma ngayo ayingathi akadala ubone la ndlela la phila ngayo nasaphumelela lapha wakhetshwa litala wakhetshwa litala bayibona inkosi kunaletivo bomake bami lesithi thola la entalweni kulesi sikhathi nibamula abadzala nitawusokola unani lo mfana yini lo mfana kalawuleki kanti phela mhlambe uyaya esontweni utawukhanza ukuthi wamfundisa kahle vele esontweni kodwa akazange tala Kube nje umthalaza satana mfana. Kube kuhlala umthalazweni. Ngosi Jesu manje welekelele. Bantu bamse bafikile esontweni batalo kabusha. Asosi batalo kabusha. Batalo kabusha, batalo kabusha umfana umfundisi wathi ukuthi umfana umfundisi ovutalo kabusha. Oh praise the Lord. Amen. Ngoba lamandla kulahla ngeke sisokole sitawathola lamandla kulahla thinzo nangabe sidelwe kahle. Yes. Satana kahle ngesibe nenkinga yemango. Ngesibe nenkinga yobucili. Ngesibe nenkinga yemona. Ngoba lesikhathi uba nemona usungathatha ukuthi ngabe wangenwa yini. Uthi mangale kona ukuthi kodwa yini benyele kanti sibantu phela kumhambela kahle. Yini le mkhubako yini ngambongeli yini la kusuka lula kumbongela. Nginga nje solo ukuthi angene ku. Ukhanza usulomza usekhathi usesobe kodwa usokoliswa nje ucili. Usokoliswa imanje. Asokoliswa ngemanga. Wawa matho lomuntu abe nemanga sonke lesizwe sim understand isicelo simatho ukuthi ayisibeke sibani. Size shela lesonto hayi sisi. Hayi na usebenza nasibani. Wakhali nje wetsembe. Nangabe ushito hayi sisi yena leki plan. Ngoba noma ngamnika vume lokusana ukuthi hayi ngawena kodwa hayi sisi ungaqala umaqala uyami. Akusumlo kwesenzo sibani. Siphila naye kodwa siyamathi ukuthi ude liqiniso. Yeah. Ngawo ngelahlala. Nawulahla ngoba nitelwe kahle. Yeah. Nitelwe ngembewu lengapholi. Imbewu lengapholi. Through the incorruptible seed. That is how we enter into this priesthood of the New Testament through the new birth. Funa ukuthi siqale kabusha. Asiqali ngemisebenzi yasesontweni. Asiqali ngebasekwayeni. Asiqali ngegqoka iuniform yasesontweni. Asiqali egameni likaJesu ngekuphishaneka kodwa siqala ngekutalwa funa ukuthi siqale kabusha. Sisola kangaka nje lesikhathi sifuna kulahla into ngoba labanye baqala ukuthi indzaba ekhola iqala ukuthi lahla sisi. Bafika abantu abadala ngambili bathi mfanami lahla. Praise the Lord. Yena njani? Yena njani? Indzaba yokulahla ayikhulunywa singakamkhulumi chapter number 1 verse number 23. Kodwa nene senitelwe kabusha. Awufiki chapter number 2 verse number 1 ungakaqala ku verse number 23 chapter number 1. Indzaba yokulahla inkulumo yena sebalahlile yena sebathe. Yeah. Mfanami lahla lokho. Yekela labafana wena. Yekela bona le disanzane. Uyawuphuthalisa nshona kude manje kulahla. Akande ku 23 sitaba nenkinga yona 2 verse number 1. Utshela bala. Utawumangala wena unayo imisonto wathi kahle phela ukuthi lokho akusiko akwenikwa. Kodwa wena ungakhathi somela. Indzaba wena sojake kuya ku chapter number 2 verse number 1. Kodwa aqala ku 23. Awuzange udala. Amen. Insathu ketinto umpriest sesiyaqetha. Lekimenda ukuthi umpriest abe ngumpriest. Yeah. Sasibukile oqala ukuthi egameni kaJesu sowutelwe insathu tinto lizulu lekufuna ukuthi nawo umpriest likwembathise tona bese wena umsebenzi wakho kuba ukuthi na. Asoze kuba ukuthi na. Lizulu lekwemba wena umsebenzi wakho ubona njani manje? Mfunzeleke Hezekiah egameni kaJesu. Ezekiel ngalilasi ngicela usifunzele khona sesiyathandaza.
Hallelujah. Amen. Kodwa nini ningupriest, nibelihlangano olukhethiwe, niba priest bebukhosi. Niba priest bebukhosi. Oh, praise the Lord. Amen. Funzele chapter number 16, verse number 18. Ezekiel chapter number 16. Yes. 18. Yebo. Wathatha tembatho takho Wathatha tembatho takho letihlotshisiwe wembatha tona wembatha tona wase unikela ngemafutha ami wase unikela ngamafutha akho nangempepho yami nangempepho yakho uthi utawuhamba lapho uyofunza lapha kukhulunywa ngabantu labaqale kahle laba banikwa tinjo labatala kodwa bahamba netinto baphinga ngathi ngoba kufuna nalosithiwa uphinga kamoya noma ngabe kuthi umfati kodwa ngoba likholwa uyaphinga kamoya uyaba ihalot in the spirit ngendlela lophatha ngayo letinto lona kanti unawutala lesive lana khunge neJerusalem akhuluna ngaIsrael sive sakaIsrael kuthiwa katalwa Israel waniketwa timbo letinzathu waniketwa ingubo lehlotshisiwe asoze ingubo lehlotshisiwe kube umpristi ngaphandle komuntu bapristi letingubo tabo Wesibili uzobaniketwa nemafutha. Asose mafutha. The oil. Number 3, the incense. Amen. Ngito tinto letifike litile office level lebupriest lehluka ngale ngubo lehluka ngemafutha liphinde lehluka nangebebe. Ufuna ukuthi njengompriest ufunze ukuthi utiphatha kanjani letinto leti uzungakhanzakali egameni kaJesu so dithethiwa lebasathi Thixo noma waphinga ngato kamoya. Yeah. Oh, praise the Lord. Asoso priest. Nengubo ya. Asoso priest. Nemafutha. Asoso priest. Nembepho ya. Nawo lokho priest abompriest. Wabona ngubo wena. Njobe nje watalwa wembathiswa sozwembathiswa. The priest is a garment. You have the priestly garment. Praise the Lord. Amen. But you need to learn how to maintain the purity of your garment. Kufuna ukuthi njengompriest ufunze ukuthi uyigcina kanjani ingubo yakho ihlambekile. Unemsebenzi ngokuthi le ngubo lo wayiphathiswa yona uyiphathe kahle. Kukhulunywa nabazalwane laba basekhlusweni intimba ihambi kahle kodwa bayakhuluma ngebupriest babo. Kwathi kuthiwa noma ngabe sothi nihlusiwe nisadekile kodwa qaphelani nje nimane nizigcinile ingubo noma ngabe nalikhona khona but be careful to protect your garment. Be sure to keep your oil and be sure to keep your incense burning. Yeah. Ngoba kule timo tempelo letifika njenge tihambe ngoba nazi sihambe ngomhlaba. Yeah. Likhona letho likhona. Siyenga la. Ngawo lo mhlaba usifevi netifo tawo awusifevi. Kodwa noma ngabe siyaqinisekelwa noma ngabe siyahluswa sinemsebenzi ukuthi noma sihluswa la kangaka kodwa manje nje ingubo ihlanhlanekile. Mane mafutha ngolahlekile. Mane impepho ingaqhaqhishi. Neba priest bemkhosi. Neba priest bemkhosi. Lenzaba yengubo umpristi ngale ndlela lebaluleke ngayo. Asothi ngale ndlela lebaluleke ngayo. Mayibonge inkosi. Lenzaba yani bathandekayo. Yengubo. Lenzaba yobupristi ibaluleke ngale indlela ngosemsesibusisi. Mhlambe ngeke sifunze ndalazisela nawufunza incwadi yaZakaria siyakhumbula ukuthi ngalelengelanga Zakaria umpriest lomkhulu kuthiwa nakabhala lapha waboniswa iphusheni lakhe waboniswa umpriest lomkhulu ngosemsesibusisi uyachaza kuthiwa uJeshua ngosemsesibusisi lo mpriest lomkhulu kuthiwa wabonakala ezulwini abetawumangala bekunemangaleli egameni kaJesu atawumangala ngetingubo tempriest lomkhulu. Kuthiwa siyambona lo mpriest ubhisi lapha ethempelini kodwa sitha sesimasangana sazulwini somangala. Uthi Joshua ufunani lapha ya kodwa uthi bethi ngubo setunakeke. Asoze ufunani lapha. Kodwa uthi bethi ngubo setunakeke. Ngoba sathana uyadada uthi ngubo uyadada ngoba sathana nomnye umuntu wathi ngisho nalo laba ngabadlala sombene uyakwazi ukuthi wena le ngubo yakho yesa. Yeah. So uthi angabona avela gijima ezulwini ayele nkantolo sazulwini. Yeah. Aze makhupha ushumayela kanjani lapha eNazareth kodwa uthi inguvinje. Yeah.
uhlabelela kanjani uyapress kodwa ingubo yona ya yona ke makabonga Kristu lenzaba yokugcina ingubo yakho njengomuntu omusha ihlandekile njengemkristu kuKhosi ibaluleke kakhulu makabonga Jesu. So we must learn we have a responsibility because we have the privilege ukuthi sibe bapriest privilege ngoba upriest but privilege comes with the responsibility. Whenever there is a privilege there is also a responsibility. Sasa nastarwa nathi timbo letinsamla sanikototola zembathiswa sasa sasinikwa amafutha umpristi abangaqali nje nomsebenzi wakhe webupristi akathinzana namafutha bekunamafutha amgcobo lamafutha yiwo bangazama ehlukanisa lompristi lamafutha egameni kaJesu ngiwo bekakathe amenda kokuthi ahlukanisele lenkonzo yakhe bezingeka lo mgcobo nolamafutha. So nathi njengabapristi sinemsebenzi ukuthi emafutha ethu singawanikeli Thixweni. Praise the Lord. Number 3 sinemsebenzi ukuthi lembepho asose lembepho nyaloke imbepho it speaks incense in the scriptures noma emibhalweni it speaks to the prayer life of the believer ngokuthi umpristi ngempepho yakhe umpristi ngempepho yakhe usona lapha isibelembepho bekathi sebethengisile wayinikele Thixweni wayibeke ingubo emphathisa Thixweni. Oh praise the Lord. Makabonga Jesu. Lamafutha badlala ngoba lamafutha futhi umqoka lokuthi asigijimi ngemafutha kodwa kube kude egameni kaJesu lengubo ngoba ingubo iphindze futhi imele icharacter yemzalwane ngokuthi ianointing nayita ugijima nje iyodwa napriest kodwa iyite lengubo kude le character itawudala umehluko itawudala umonakalo ngiyokusuka egameni kaJesu muhle kuhlangana kwalabangcwele kufana nemafutha ehla lesibebhe sa-Aaron ehla lesephetho lengubo. So lamafutha kufuna ukuthi ehle ayithinze nengubo ube anointed phinze futhi ube necharacter. Wagcwele nje amafutha kodwa sibaze siyabuka lamafutha ehle lapho. Kodwa umphetho wengubo siyabona amafutha asibhiki uqothiwe asibhiki emafutha khona kodwa iphi lengubo sini iwe ivela enkosini yebo lengubo siniwe ivela enkosi. We received a garment sayamukela ngizokana sidalwa kabusha umsebenzi wethu uyigcina ihlalekile asume esothanasi umsebenzi wethu uyigcina ihlalekile umsebenzi wethu uyigcina ihlalekile umpristi ngalethi izinto zakhe nasala sembathiswa sanikwa namafutha saphinda saphathiswa nebepho makabonge Jesu njengoba sina privilege yobupristi siphinde futhi sinemsebenzi responsibility yokugcina ingubo temhlanekile yokuvikela amafutha ethu singadayisi ngawo Thixweni yokuvikela futhi nembepho yakho ufuna ukuzihlala kanjani bathandekayo ikhona. It means your prayer life as a believer must be alive. Ingabelekile Thixweni kunabazalwane impilo yabo mthanazo baze bayinikele kuThixo. Bayishiya khona. Bayishiya kuThixo. Ngoba in the spirit now besothi you have abandoned your prayer closet. Egameni kaJesu ufanana nomuntu lothethe indlu lemigugu waniketwa amazulu wayowendlala kodwa wena embi kwaThixo. Bothanaza kodwa kusathanazo. So sinto nje lisonto bekuthi sokufika lisonto khazi khona kuthanaza udela impilo yemthanazo you don't pray as a lifestyle. Funa khuluma namakoti lapho waJesu
Funa khuluma neJerusalem lenguwe. Ngokuthi Jerusalem webhathiswa kahle mzukwana mdala kabusha. Wabekwa kule nkonzo yobupriest. Ngabe ingubo yakho busayigcine kahle. Lamafutha wona ngabe ageletha kahle. Yona ngabe lempepho isesekhona yini? Funa kuthandaza nawe egameni lika Jesu. Egameni lenkosi lothi Nkosi lekelela mina njengompriest ngifaka kahle ukuthi nginemsebenzi wokuvikela nathi brother zakhe. Njengompriest ngingumpriest. Ngengubo yakho. Ngingumpriest ngemafutha. Ngingumpriest nanempepho. Ngibhekekile ukuthi letinto lethi njengompriest wobukhosi tibe lethi gcineke kahle. Ngathi ngisengathi. Phakathi sitana takho la ukhona khona. Lothi Nkosi lekelela mina egameni lika Jesu manungiside kule nkonzo yami yobupriest njengoba ngive kahle ukuthi ngingumpriest wobukhosi noma ngabe tinto tifika ngoba tiyafika tinto uve ukuthi la empilweni kunekutingelwa thito lokhona nasemphefumulweni uve ukuthi akusathanazeka ukuthanazeka ubeke ngayo ngase uyahlala ekhaya lokwena ukuthi uqhubeke ngokuthi lesikhathi ukuthi umuntu ukuthi batawuthini sisibanga ubeke ngayo ngakazi wahlala phansi mayibonge Nkosi kodwa noma ngabe kunjalo ungakhohlwa ungumpriest wobukhosi ungumpriest wobukhosi ungumpriest wobukhosi lizulu libhekile uliphathela kahle leyo ngubo lizulu libhekile waphatha kahle lamafutha ungabe umzalwane nje wengqobo wemafutha kodwa kwanze ukuthi ingubo yini waphatha kahle leyo mafutha ungabe umzalwane futhi wemafutha wengqobo kodwa lokathandazi sesasitho nje ukuthi wagqoja kodwa udimpile imthanazo awudiniki isikhathi semthanazo lothi Nkosi lekelela mina mhlambe kunye lokulahlekelwa kwetibule tinsathu kodwa ukulekelela namhla egameni lika Jesu buyele kahle njengompriest wobukhosi udimise kahle ngoba kunetimo letifako lampilweni yakho nangabe sewuthengisa letimo kamoya egameni wadibeka ukuthi Thixo kunetinto letimalako in your life and in your walk with God uNkulunkulu kunetimo lafuna ukuthi atende egameni lika Jesu ngale mpilo yakho egameni lika Jesu asakha ngoba usemsebenzini Jehova uyakha but ufuna abantu batawakhala ngoba sewakhiwe iJerusalem bese bayidlela abaphristi abagijima la khathi kwa mayibonge Nkosi la msitana takho la ukhona khona la uthanaza nawe egameni lika Jesu ngenze Nkosi ibengwe ube mhlophe izwe ngenze Nkosi kahle ukuthi ngingumpriest wobukhosi sengive kahle ukuthi ebupristini bami nginemsebenzi wokuphatha kahle nathi bathi ngizavulela ngani kaTotona uzona nemntana ngale mbewu lesho embathiso nganika amafutha nganikwa nempepho ngembathiso nganikwa amafutha nganikwa nempepho ngembathiso nganikwa amafutha nganikwa nempepho elekelele Nkosi empilweni
yami egameni kaJesu kule dimo letinzathu manje ngiphathe kahle njengemphuzulu omkhosi ngone ngicela usebenzele egameni kaJesu. Thank you Jesus. Siyathandaza bazalwane egameni lenkosi. Thank you Jesus. Inkosi ifuna ukurestore bazalwane abaphristi. Yes. Jesu. Oh, Ufuna restore uNkulunkulu our garments bazalwane abaphristi garments. hallelujah. Ufuna kurestorisha uNkulunkulu our own. Yeah. Ufuna kurestorisha uNkulunkulu bazalwane our incense. Sicimethile sonke bazalwane. Thank you Jesus. Noma ukuthi uNkulunkulu usinde. Ufuna Nkosi banokwendela ukubusa. Yes. Phakamise senkosi. Siyathandaza ngegazi likaJesu. Yes, Lord. Wethembekile Nkosi. Thank you Jesus. Ngelibinto laJesu Kristu. All of the glory and honor belongs. Usimakathe uyinkosi yami. Restore our priestly garment. Akekho njengawe. The purity of our priestly garment. Sikunikela ithuba, sikunikela Nkosi wakho manje. And we not lose the oil. Ngelibinto laJesu. In the name of Jesus. Help Sengela us. umusa Mose egameni likaJesu Kristu. In the name of the Lord. Sembathise kamuhla uNkulunkulu. Thank you, Jesus. Nalamuhla ngegama likaJesu. Bisa ikhalatha Mose. Thank you. Sakhe uNkulunkulu okusimakathe sibese. Sembathise baba lokusimakathe ngelo tethu Mose. Thank you, Lord. Sende baba sehluka Nkosi. Usenkosi wayephekula nation. Yes, Lord. Sive sakhona singwe. Bathi babehlukanisana wena msimakathe. Yes, Lord. Egameni likaJesu Kristu Mose. Baba lokusimakathe build our Yes, Lord. in the name of Jesus Christ, Thank you, the Son of the living God. Baba siyathandaza Nkosi. Restore the Holy Spirit. Egameni likaJesu within us. Bisela Nkosi bakho ngcwele. Ekhanda ngibulele baba lokusimakathe kethu. Yes, Lord. Khuluma amagama empilweni yakho Nkosi. Wathi within our bellies shall flow rivers of living waters. Yes, Lord. In the name of Jesus Christ. Sikunikela Nkosi mthuma Nkosi. Sitha baba lokusimakathe nababe. Sitha Nkosi namyabaka Nkosi. Sitha namubufu lomusha. Sitha na intombi, sitha na insizwa Nkosi. Ngegama likaJesu Kristu. Ngelisa amandla moya. Ngelibinto likaJesu Kristu. Baba wethu lophilako. Siyathandaza Nkosi. Bisela na impilo yokuthandaza. Yes. Sikunikela lokusimakathe kethu. Ngegama likaJesu Kristu. Lebesethu wasitha. Uwaphethe amagama empilo yakho. Wathi sibumusha letikanye. Wathi kuyasenza ngosesibili. Ngegama likaJesu Kristu Nkosi. Vusa Nkosi linandla Nkosi. Lendawo engekho kwi-friend housing. In the name of Jesus Christ. Vusa Nkosi linandla Nkosi. Lendawo ehlukanisela wena. Isemthandazweni Nkosi. Ngegama likaJesu Kristu. Ngemalanda Nkosi yabakwele. Nkulunkulu wethu lophilako. Nkulunkulu wethu onemandla. You shall raise power there, so God. In the name of Jesus. For we believe in you, our Father. Egameni likaJesu Kristu. uNkulunkulu ongahluleki. Lapho ubehluleka khona Nkosi. Vusa baba lokusimakathe. I-generation yakho Nkosi. Ngegama likaJesu Kristu. The priesthood, the kingly priest Nkosi. Abaphristi Nkosi bomkhosi. Ngegama likaJesu Kristu. The royal priesthood. Siyathandaza Nkosi yakholwa. Siyakwethemba ngoNcwele. uNkulunkulu okusimakathe.